2000 онағасыллаққа Ильтумен народный депутаты Александр Николаевич Жирков, драма Василия Никифорова «Көлүмнүр манчары», к истории зарождения якутской художественной литературы кенигени тахаттар бута. Книга сүрәхтәниде дүпсүн нехилегер ытыллы бута. Бу тәрәһеңгә справочный бирвиская отдел үлһеттере манчары туһунан усалданга ханан кайдак сыһаннаган өретен усалдан уанна манчары диен улахан книге быстапкатын билемнән туроруллы бута. Уанна эми этинник атта бирвискай ырынник оһоллы бута. Бу теманы өрети бии улуспутугар урукку кемге болбут событиялары манчары туһунан ученыйдар, суруячылар, паяттар әйемнелерин үүнен ер көлүөнө билерегер, деринник өретилдергер тухуланалар. Бирвискай ырынник 9 разделтан турар. Бастакы раздел. Манчары баһалай тойуктара. Манна манчары ырыларын тойуктарын туһунан кенигелер кирдилер. 2-3 разделлар. Василий Васильевич Никифоров «Көлүмнүр манчары» драмата, уанна эти драманы ырытыйлар. Манна манчары драма тыһынча 906 хылтан суруллуғыттан қанны қахыаққа кенигеға кирбитин туһунан, уанна биллер ученыйдар, суруячылар драма туһунан ырытыйларын көрөкқа сөп. 4 уанна 5 разделлар. Усалдан суруячылара манчары туһунан айымнылара, ол айымнылары ырытыйлар. Манна биһиге улуспут суруячыларын, паяттарын манчары туһунан айымныларыга төмөлөннүлер. 6 раздел. Манчары туһунан кенигелерге статьяларга. Бу разделга усалдан ученыйдарын үлелере кирдилер. 7 раздел. Манчары уанна күйөк Катерина. Батагайттан түрттә куха капытын хыга Слепцова Екатерина Капитоновна туһунан кене үтчаттырын туһунан материаллар бу разделга кирдилер. 8 раздел. Манчары драма сыанага. Драма суруллан баран Көлүмнүр салайытынан коракка сака кулубугар туроруллан айнямута. Уанна билеңге кемгәдлы туроруллар. Ол туһунан кахыт статьялары бу салага төмөлөннүлер. 9 раздел. Манчары ученыйдар тустарынан эйниктер. Манна биллилэх ученыйдар бут тустарынан биографическая эйниктера. Меңа хаңалас киннемит библиотека тихиген оңорбут биографическая эйниктера ирдилер. Бу салдан уанна манчары биографическая эйник улуспутугар сыһыннаах аре материаллар кирбиттеринен агачылар бутер уанна жоммутугар олус көмөлөк болуга. Василий Васильевич Никифоров «Көлүмнүр манчары» драматын кини туһунан үгүс аксаннаах кенигелерин Сергей Степанович Васильев Баргонскай атынан кийин библиотека, олустагы ого библиотекаттан оларстан агыкытын сөп. Оны таханан биһиге сайттыгар, Национальный библиотека сайтыгар кирен надалаах кенигатын булан көрүөккөтүн сихили билсияккатын сөп. Кенигени туханның ағын ден туран кылгас ихитнерибин төмүктүүбүн. Болқомтоғы тиhin мақтал.